Iti utu mua, hua nui muri. Ko ia te whakatau ki a te umanga 2 degrees. Me te tika anō hoki o taua whakatau ki rā, i te mea heita rātau i te ata nei, kua tata ki te 600,000 ngā kiritaki kua hono atu ki a rātau. Me te aha, no te Māori te whiwhi, kei ara paira tāwhai ngā whakamārama. Let's see where we are. I rewa kenei ko te umanga 2 degrees. It's still going? It's still going? Ka rea no te umana ki a rua tau, a ko ona kaihoko, he neke atu I te 5,000. The important thing is we're moving more and more closer, we're more close to profitability and getting cash flow positive. E ai kia Eric Hertz, hei te rua ki te whātau pea ka whai hua ai te umana. Nō reira e whai hua ai kona kaipupuri hea, penei ki te poari tiaki o hautaki. The sooner we get there, then cash flows can stream up. Mai te marama o hui tanguru I tērā tau kua tuwhera tia kia te kauna toa hurinua I te motu. He iwa te kaumā whitu ōrau o te motu e whai hōkaitanga. Nō reira ka tika kua piki haere a 2 degrees. Engari heita te tumu whakarai anō, he painga anō mo te Māori. As we get a critical mass, we provide more opportunities for employment and for ways to get involved. And I think that's the key thing as we begin to penetrate the market and get broader exposure, more opportunities present themselves. I whakapā atu mātau ki te poari tiaki o hautaki I te rangi nei, engari kāre rātau I wātea ki te kōrero mai ki a mātau. Ko te pai tapiti I a ia nei, kia tuwhera te umanga kia whātekau nā toa, hurinua I te motu. Ka para tā whai te karere.